voisu ni July ni nga sang ni som ni pathum ania zani masak khan income na rap hlak tak asuk na khan meitei hai ring na chan an tam hlia an ril dan chun mi som ruk zet rung an zon suk ta chun adamin mi emanzat an man pok zani zan khan meitei hai in silai in ruk suk tumin sipai hai umna an beya hi lai sipai hmuna hin meitei deuwong an uma meitei le meitei anin kap na pakhat athia lim khom emanzat an uma zani zan khan thil emanzat ahlunga chung hai chu wangbal thobal district hi khoming ania hi hmuna hin thalai le meitei hai chu an pung khoma wangbang hmuna IRB battalion hai an silai si hai chu hi ma Manipur Police Training Center an balut chil anga lut chil nok kha an tuma hilai hmuna hin IRB han an lo danga mi pui na dar tumin tear gas an kap boka nasatagin anin nor ani mi pui hai chu an chung nasatalo lein an long sanin IRB han silai an met boka mi pakhat an kap lum ta an kap lum hi kum som ni le paku ania aming chu Ronaldo ani Thobal Hospital an thoya ahlim na tur zo loin amuna athita ani chulai chun meitei nu hai chu chalrang hai le nasatagin an boibok ani keno spoken person Dr. Sailin Haukip chun ITLF num no tak National Highway number 2 ka Hongding in ambulancing le an lawin berama signature alo thoa chuchumi puilung sen le in Dr. Sailin Haukip in kha an ropeka a in amator khom an ropek sa bok ani July ni thum sang ni som ni pathum khan ambulancing chun thusu ka sima Manipur state boina lein zona tlak hai cheng na khwa bunker umpo sipai hai thara na in thikdar vong ding in thusu ka sima ITLF chun hile en zom hin lekha an sul ngala keini zona tlak hai chun tu khom kan do ngai no a keini le keini kanin veng charchara kan khu le kan veng kan mi pui hai hungbei tu lo do le na dingin bunker kan sim ani hing hai hi in mi thik pek chun ema umzi ti in press release ka ban sim boka Manipura in chuklai hai pol khara in thoga pol richen voisuna in thok school kai tan nok kading hi thu hi Manipur chief minister in ahril ani tuta thuwa hungun so hi Alpha Mizo Production YouTube channel ain thoga frontline hai le anin big na in thoga laksuk ani lekhangai po kha chanchin tharai ngai hlak thei chu ani